Mwalimu wa Jennifer. Tebango. Mama Jennifer mekiwondo. Mbiyande. Ngonya gukibore bono gaki kinya satu bekite moyo we say thank you Lord. Mama Jennifer gaki kere na wakire simi no gotega kyote Jennifer koromo kimotega kiega sebe sana tambe kuru. Izinte Jennifer koromo. Mwalimu. Jennifer hawa koromo ki yani hawa F chuka yani very good I'm so proud. Umwalimu by the way you know chimuna Jennifer mubwena te mumweno ene trophy. Omwana yaro mungani yani she took after me no tometikana na ngoma kana bana alengego. Very good chuka. Hey. Yeah, Mama Jennifer, efu minute fail. Jennifer agwete bo besana ne emere moyos ne Roberto bo mwali kirasi. Una efu minute fail. Ngote Jennifer gante beti efu minute very good igo gaite tene rolling mutangani class. Bono omwana oyo nkongitaro mwalimu. Next etamu yewo cha araba abeta akane school fees mama nyina akwete. Omwana oyo nkongitari. Omwalimu kurati yake ngo bakira. Jennifer. Kisakari keni chungoga. Mama. Jennifer. Naki wante beti efu minute say report card yao. Efu ngote minute very good. Jennifer ngwa kato okweba ntema mumino. Yo watama te monsi pi FFF ofere ti gokonga inaga Jennifer. Mama ngote na boy go efu very good minute. F for very. Again to Jennifer. Ekoroka n'abantu banda okwa besku ku cheskuru. INS bodyguard ye soldier. Ndete nchengo primary uniform chobo soldier. Kire kimambi weta kire edo step ya kiro monto mwanafunzi kwaba kwa bonsi ipi kwabere kabanda bande kwabekaga kwaba kwa because I know moko bigo chi school enwombole I know more mugo sino muti iki gukuri Jennifer karo sobo sibwana likanda wakemboka ngwate edo na Bora seri wongo Jennifer kwa sanda tene simie joko nya kumatamata okonya okwa ne bisina giye ko rota ligosoma ni pati yo simu nye simu ndo ni chenda asara na WhatsApp